Wewe uko nani? Na unatokea wapi? Jina langu X. Natokea kudunia ingine. Ah? Unatokea kudunia ingine? Kumbe tu ni kweli kuna kwa kazi zingine madunia. Sasa pardon, niko na swali yenye mimi napenda nikuulize. Na nyie ku ile dunia yenu mnajua Yesu? Ndiyo, Yesu Kristo namjua. Yesu Kristo ni rafiki yetu. Ah? Yesu Kristo ni rafiki yenu nyie? Ndiyo. Yesu anatutembelea kila mwaka, tunachangia bonane pamoja. Nyie Yesu anawatembeleaka kila mwaka? Mbona sie kui dunia yetu alitutembeleaka tu limoya, hakurudiaka tena? Siye saa Yesu anafika kwetu tunamkamata mzuri. Nyie ile limoya alifikaka hapa mulimkamataka ae. Niambie, siku Yesu alifikaka hapa kudunia yenu mulimufanyaka nini? Vyenye tulimfanyiaka? Ndiyo, niambie. Inaweza kwa njo sababu yeliachaka harudie mbio. Benye tulimfanyiziaka? Kama ni vile hata rudiaka tena. Junye mulimufanyaka nini? Wewe.